Umunaman iti amin, kayat kuman nga kablaawan ni Mama, iti Happy Mother's Day. At dadjay nga to, dadjak tak-tak der, kayat Happy Mother's Day, Ma. Agyamanak, ti ado nga ayat mo, kada kami nga anak mo. Kablaawak mo't iting ungutek nga asawa. Mahal ko, you look beautiful, very beautiful today. Nga iso tinanang, di gito'y talo nga anak mi. Kat I praise God for giving her as my wife, my lifetime partner, and my permanent support in the ministry. Kablaawak mo't kablaawak mo't kakabsat, dagiti in-laws. Umuna, my mother-in-law, maybe you will be watching this later on, but Mommy, I would like to thank you for raising the woman whom God has destined to become my wife and the mother of our children. Happy Mother's Day, Mommy Josie. Kablaawak pa, dagiti sister-in-law, sisters-in-law. Of course, digitay na ikamang ni Ma'am Bernadette. Maybe you're watching today. Happy Mother's Day, Bernadette, wife of Preacher Glenn. Happy Mother's Day, kadigito'y kakapsat mo't ni Mrs. ko, ni Keisia, who is now a mother of 3 kids, ni Krishma, okay? Ni Ruth, awan pa'y asawa na. But Happy Mother's Day sa inyong lahat. Kada kay amin nga nanang, in behalf of the Hosanna Bible Baptist Church, kablaawan da kayo amin, iti Happy Mother's Day itangal daw. Sino kada kayo ti si bibiyag pa'y iti nanang na? Okay. Sino kada kayo kakabsat iti awanen nanang na? Okay. Unaik man pelang dagitay ububing young people nga awanen nanang na. Itayag naman ima na. Young people nga awanen iti nanang na. Ni Edward, iti barok nga taga Natba, okay, taga Dingras dito nga ubing, ni Isagani, okay, kayat ko nga kablaawan yun to no damdama, no siya sinuman, dagiti nagtakder nga nanang, nga inted ti apo ti aglawlaw yu ita. Greet them, Happy Mother's Day later on. Ti Mother's Day kakabsat, ket nang rugi, iti 1900s. Gapu ti effort ti maysa nga anak, nga babae nga tinagan na ket Ana Harvis. Member isuna ti maysa nga church. Ket kalpasan kakabsat, iti panakatay tinanang na, iti 1905. Napanunot na ket nalagip na, dagiti adu nga sakripisyo ni nanang na. Ket gapuken kwa na kakabsat, nairugi iti Mother's Day celebration iti church da. It started in an Episcopalian church. Kat iti nairugi, iti panang honor, dagiti nanang kakabsat, nakita dagiti daduma nga churches nga napintas gayam. Nga integrate yan ti kalendaryo, ti panang padayaw kadagiti inna. So ado dagiti churches, nga nang adapt iti Mother's Appreciation Day. Aging gana nga inadaptar ti gobyerno iti Amerika, and it became officially a part of the U.S. annual calendar to celebrate Mother's Day every second Sunday of the month of May. Ti ayan nakakabsat nga nakaskas daaw, daytoy tao nga unharvest. Nga isut na kaigapuanan, ti pa nakairugi ti Mother's Day, she has never become a mother herself. Haan iso na nga nagbalin nga ina. Ngam inaramid na laang daytoy, gaputa kayat na kakabsat,
nga presyaran kan padayawan tinanang na, uray natayan, kat kayat na, nga dagiti pada na nga anak, kat amuda kakabsat nga lagipen, kan bigbigan, ti adu nga sakripisyo kan effort, dagiti nananang. Thus, Mother's Day celebration was started. Amuyo, it is one thing to say that you love your mother, but it is another to honor and care for her. Ti kayat ko kakabsat, nga ipunto ka deti message itang bigat, kat itintayo panang padayaw, kan panang care, anat Ilocanot care, panang ipatag, panang ingungot, kadagiti nanang tayo. Ay ayatan nyo ka din ni nanang nyo. Ipatpatag nyo ka din ni nanang nyo. Ni Apo tayo Heso Kristo, idiadangan na ibisayot jay cross, kunana iti day di disipulo, iti libro ti John 19:26 to 27, when Jesus therefore saw his mother, and the disciple is standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Gaputa matayin isuna, maisinan ti relasyon, kat kunana, ina, at ti anak mo. Sana kuna kinikwan, behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. So ibagbaga ni Apo Jesus ka kunana, kapsat, kunana kinikwan, ay wanam ni nanang ta. So even Jesus Christ, who is God, and He has no mother as God, ngam kaputa na aramat ni Maria, tinaintawan nga panakaipas ngay na, han nakakabsat, nga binayolate jelintag, kat uray maisinan kunana, kitaem ni nanang, ha? Ay wanam isuna. Kat datayong anak, ma-realize tayo kumaitat tagakabsat. Nga ipaay tayo kumatikas jaymat, nga panang trato, kan respeto, kan ayat, kadagiti naganak tayo. Saan tayo kuma, nga baybayan, kan pagbaybayan, ida. Let us not forget or forsake our mother. Saan tayo kumakunaan, nga awanan iti serbida no bagat da. Gaputanuman nakapoy da, nga didan makapagtrabaho. Nagbilag ti kararag nga maitulong da kada tayo. So nga, kakabsat, let us not forget, wag sana natin makalimutan o kalimutan o talikuran ang ating mga nanay. Nagpintas dete kuna de jay second verse ti choir itay. Amuyo di Amerika kunada that the dog is man's best friend. Ngam saan? A man's best friend is his mother. Tingka panagdakkel, kat panakaisagsaganam, tingkan tumet panagpamilya, aging nga awan pay iti pamilyam nga bukod mo. Your best friend will always be your mother. Not your classmate. Uri, the classmate mo, nga kaslag, kapada kayo ti kaririknaken kapanunutan, hanga isut ng yanaken kata classmate mo. Hanga isut ng pasusuking kata classmate mo. Hanga isut ng suksukat ti lamping ken diaper, nga nangugugas takimot mo, nga purpuritak ti takki, hanga di best friend mo, ni nanang mo, ta iso, iti talaga nga best friend mo. Mabigbig yung ka di deta? So nga ita nga kundaway, uray ko nam nga, the best friend mo, ikam kumati sa bali nga lugar tapusom, nga ni nanang mo, sabsabali nga best friend king ka. I hope that all of us should be grateful to God for a good mother. Kang kanayon nga ibagbagan ni Papa iti nag-birthday at na isang sangayan, awangkas, dito yung pastor tayo kunana. Ngam kunat, na isang sangayan, awangkas, dito yung naganak ko. Tanuhan nga gapu kadakwada kakabsat, haanak ko mga timmanor kundi magkalagastoy.
Mothers have a very unique role in the family. You know what? Mothers wear so many hats. Aduti kalugong nga ikaw kawus ti ina. No kalugong irepresentar na trabaho. Ti engineer, isuot na ti kalugong na nga engineer. Ti pulis, ada kalugong na nga pulis. Ti agtaltalon, ada kalugong na numapan ti taltalon. Ti ina, adu, ken naduma-duma nga kalugong, iti isusuot na. Ngay pasimudaag na, ti role na ken kanyak nga kas anak na. So ngay itang bigat, ti message ngay nag-iburay kada tayo, let us recognize mother's godly sacrifices. Recognisaran tayo ita kakabsat. Hanlaan ko nga umayan ti recognition, kat DJ lang achievement mong estudyante at ma-recognize. Ita recognisaran tayo, dagiti naganak tayo. Kung nati Biblia, di Epeso 6, 1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung ano di verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Iti Exodo 20, versikulo 12, may kapat, no di may kalima, iti 10 commandments, kunana, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Kaya't yu kaditi agbiag nga atidog. Daking anak, kaya't yu agbiag nga atidog. Anati ko na ti Biblia, padayawam ti amam ken kastamet iti inam. Tapno atidog to iti aldaw mo, iti rabaw ti daga. The word honor means respect and admiration. You know, one time kakabsat, tinibab ko tingiwat ni Kirk, natibab ko tingiwat ni Kiyon, napigsa kakabsat, te uray lang arig na agdara. Gapo ka DJ estilo da kakabsat, nga sumungbat kininanang da, ni mami da. Tinibab ko. Why? Kunak kadakwada, hanyo nga sungsungbatan ti kasta, daytoy asawak nga iso tinanang yo. Because I want them to learn how to respect their mother. It's about time nga ti uneg ti pagtaengan ket maipakita ti panagrespetar kadagiti anak. Kadagiti nanang manipod kadagiti anak. Today I will show to you the sacrifices of a mother. The reason being that we need to honor and respect them. Anyaman tilangada, agkuribut-but man iti kudildan, wano umasidegan iti tanem ti angot da kakabsat. Han nga dayjay iti dapat nga mangringbaw kadayjay akemda nga kasnanang kadatayo. No di ket kitaan tayo, irregard tayo ida, ket padayawan tayo ida, nga nanang tayo. Number 1, ti maysa ken nang runa nga karigatan nga kalugong ti ina is a mother conceives. Tinanang kakabsat, ket iso iti makintrabaho nga agsikog ken mangipasngay. Da kayo nga padak nga lalaki, sino ti mayat nga agsikog kada kayo? Itayag naman ti ima na. Da kayo nga padak nga lalaki. Kung kunatay siguro, kasla DJ may isa nga seminar kan meeting, i-introduce na kan di bagbagida kat kunada, I am an executive manager kunana, DJ nga nanang. Apo, pinalakpagan da. Kuna DJ may isa, I am a principal kunana, kat pinalakpagan da kakabsat. Kuna DJ may isa, I am a mayor. Nanang kakabsat nga mayora, pinalpalakpagan da. Dadi may isa piman, nagtakder, kat kunana, I am a plain housewife. Kunana kakabsat. Hantay kumanga tagibasitin. Iti housewife, wife in the house. Gaputa,
Di kita manager, bangko, manager, boss, presidente, awan di kita kakabsat. No awan tinanang iti uneg ti balay. Nga nang ipasngay, nang isikog, nang ipasngay, ken nang tagibi, ken nang patanor kadigitoy, nga tattao kakabsat. Kunana di John 16:21, a woman, when she is in travail, hath sorrow. No detay agnginaw, sorrow. Intunungan nganin aganak, agsasaganad ti panagutot, panagdanag, sorrow. Because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Pauna yan kakabsat, nga rigat kan sakripisyo ti ina. Iso nga, hantay yung nga kasta-kastaan, dagiti asawa ti nga babae, tanuman pa'y sa tay ti agsapsapol, datay ti mangi dasar kakabsat, iti gaston ti uneg ti pamilya, salud sudak mangking ka, kayat mo ti agsikog ka naganak. Hamo kayat. Iso nga ito tay di nga respeto kadagiti asawa tayo, kadagiti nanang tayo. Ni mama kakabsat, inyanakdak, cesarean operation. Ado nga rigat kan sakripisyo. Di istorya na kakabsat, nga idi kano inawon nak, kat ti epekto na ti agtuptupra kakabsat. Madit pa nagraman na. Kat tupra-tupra ti pagidaan na, jay pilaw na, tupra-tupra kakabsat, jay katre, kanay na mga alat timbatap no, agtupra, jaka mo no apay kakabsat, tupra nga tupra. Kakabsat, ngam gayam, maipaskay ngamin, ti may isa nga nagwapo nga lalaki. So, we ought to love and honor our mother. Taawang ka nga biyag, no, awan iso nga nang ipas nga. Iso nga, agingga nga si bibiyag ka, kan agingga nga si bibiyag ni nanang raaman tayo. Kat itad taking kwana, dayjay nga panagraam, nga iso, tinangipas nga ikada tayo. Number 2, not only a mother conceives, ti may kadwa nga kalugong ti ina, is a mother cooks. Ti kayat na nga sa wunday kakabsat, nga iso itinang tagibi ng tarakan, iti pelang baby tayo kakabsat, mismo nga nagkapukeng kuha na tigatas. Kat amuyo kakabsat, dayjay kunada nga first milk from the breast of a mother is very rich in nutrition. So nga dayjay gapu kakabsat nga gatas ti ina, dayjay te kunada nga colostrum, on which the chemical elements are almost the same like the gatas of a goat. The gatas kan ti kalding. But that is very rich. Tako na dagakabsat. I hope Doc Lester will agree nga dayjay nga gatas kakabsat ket isut bangted tinapigsa nga immune system iti baby. Amen, Doc Lester? Dayjay pelang kakabsat anyan nga rigat. Gaputa, anytime nga agriing ka, wah! Kung na mga stagat na mabisin, alam man na, pasuso man na. 1 year to some 2 years, to some months lamang. But they nurtured and nourished us. Kung na di 1 Kings 17:12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Mothers make sure that we are nourished. Kita man ta kaabay mo? So ano, dananang ditaabayo kunam kadakwada, thank you for taking good care of us. A mother cooks and feeds her children. She has labored much to prepare nutritious food. Manipot ti pa nag-grocery. Baka kunayo naglakat a grocery kakabsat. Duwa ti rason do apay nga narigat nga grocery tinanang. Number 1, kwarta. Ano husto? Number 2, pampanunutem. Ana iti kasapulan iti pamilya. So they prepare nutritious food for us and responsible for our physical growth.
Isu nga kakabsat, utang tayo kadagiti naganak tayo, ti inda pinangpakpakan kada tayo. Handamot nga pabaybayadan kit di kakabsat. Ayang, han na ising singir ni nanang muking ka nga barok, pinakpakan ka di ubing ka, han na nga singsingiran. Isu nga dapat kakabsat, ti panunutem, dayjay nga sakripisyo na, ket aramidem, nga napnuan panagyaman king kuana. Amen? Oh, naimasmot lang ti luto, dagiti nanang tayo? Idi ubing kakabsat. Ano ti bigat? Ti kanayon nga ipasida ni mama kada kami, tarong nga prinito. Nga detay soy ken kalamansi kakabsat, ti pagisawsawan na. Kasursurun ko idi kakabsat. Ang awam mabalin, tanong ko na kaninyo, mga, kanang miyan, nangarod pa'y kakabsat. Well, so nga ita, idi, kanayo na torta, deta latta kakabsat, agsisinublat. Tarong nga prinito, torta nga tarong, liningta nga itlog kakabsat. Deta nga kanayon. Kadya ka ekspektaren, nga uray jak kayat di kija idi, isu damot ten tinagbalin na paboritok itan kakabsat. Isu nga no dete, adda ti papangal daw no ka dito eh. Kat adda di dete torta kakabsat. Uray karni dita, DJ pela tortat ununa no kwa. Jaka mo no apay. Isu sigurot na karwa makakon kakabsat. Amen. So kita nyo, nagbanag tayo nga kastoy apay. Gapo iti panang taraunda kada tayo. And don't you know, nga uray pelang iti sikog da tayo kakabsat. Kat pinampanunot da, anang atat mabaling ko nga kanen. Ni tatang mo pinampanunot na, anang atat mabaling ko nga ipakan deti asawak. Tapnon na salunat, na laing, nalinis tut kudil, deti anak ko, kung kunada kakawsat. Kita nyo, sikog pelang pampanunutan dan, DJ, kanan datap nun napintas ka no, mayat ka no, DJ, panangisikog daging ka. Ni misis ko, idi masikog kinikir kakabsat, grabe ti tumarnat vitamin E. Takunada, ti vitamin E, pag-develop ti brain, ti ubing, kunada ka no kakabsat. So nga, grabe ti tumarnat vitamin E. Di mapilaw nga ni Kirk, ammo na amin nga capital city, ti amin nga pagilyan, ti Afrika. Nakalalay nga ubing kakabsat. Ngam tilaing na kakabsat, nasa dutmutan kakabsat. Ngam haan, masurusuro na dagagagad. Mother cooks. Hanyo appresyarin ni nanang yun, deta? Nagreklamo tayo, ya? So nga ni nanang mo agluto, thank you, nanang. Agawit tayo kumaita. Kat anyaman ti may pasango, agyaman tayo kadigiti naganag tayo. Number 3, a mother clothes. Ti ina kakabsat, kat iso ti magpampanunot, kan iso ti mangkitkita, tinasayaat, kan presentable, kan umno, nga arwaten, dagiti anak na. Da kayo kakabsat nga agdodorm itan, hanyo mamiss ni nanang yo? Sut para laba. Idi ubing tayo. Para plansa. Amen. Tatta kakabsat. Awang mangilaba, mangiplansa. You plansa your own clothes and you laba your own t-shirt. So thank God. Agasam kakabsat, iti hantay kaya nga kawusan ti bukbukot tayo, isuda, iti ng pampanunot, iti panagkawus tayo. 1 Samuel 2:18-19, but Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. Moreover, his mother made him a little coat, ni nanang nangahana, kat idadaitan na kakabsat, ni Samuel, itibado na, baro nga bado, tinawan. Malagip ko di ubing kami kakabsat. No kasta nga dabasit blessing, nakabaybayag ni mama kakabsat, ijelawag. Da kayo nga kataub ni mama, ammuyo siguro kakabsat no yan na, iti kaadwan nga pagtambayan, dagiti nanang, no after lunch, no nalpasan tiri party balay. Yan na kunayo. No nga 5 sisters, New India,
wano footstep. Di ngamin. No kasta nga dete, umay di pa nagbabasa, ninanang, kunana, panunutan na, inta gumatang tibaro nga bag mo. Apo, amo may diubing kami kakabsat, napili kami mat. Di ba? Napili di kiti anak. Kat di na kayat dete, bag nga dete, katkatawaan to classmate na. Ti ayan na nga ganas kakabsat, sabsabalit taste nga mintinana ngaya. Kunana, deto'y anak ko, deto'y kasi tinanang, tikit-kitan na, hanga di jay drawing, hanga jay kulay, jay kinalagda. Ngamin apay, jay kwarta kakabsat, han na maapor ti gumatang ti kadabulan ti bag. Na imbagan, no maigatangan na katikada tawen, at jay budget. So nga da nga anak, no napintas pela tabagyo, kat han na kayo maigatangan itang school year, di kayo kadagririri. Tatilaing mo lang nga dumawat balo na, nakpagadang kapelat parang nga bag. Di ka lang makita trigat ni nanang mo. Amom ni nanang mo, agsangsangit nga mo makikita kakabsat gaputa, nasakit mo't jirik na nga di na napagustuhan jay tarigagay mo, nga maigatangan na kat baro nga bag, baro nga sapatos, gaputa di kiti classmate mo, mang baruda manen kat isuna, anak ka maigatangan kakabsat, nasakit mo jirik na, ngamsi ka, abusado ka matlaunay nga dete, agpaso, yo, rehawan ba pa nagbasbasa? Paunay kan baro, maawatam kumamot deta, aya, nagrigat tipiyag, di ka pilagyaman, nadabalon mo nga mapanagbasa. But you know, malagip ko kapsat, sadak lang maigatangan, iditi baro nga sapatos no birthday. At ang sapatos ko, idi kakabsat nga Converse. Oo, upat nga taon nga inusaro ko kakabsat day jay. Tapos, no, ni mama no, dete, badwan nakidi. Gumatang ti pantalon, ti atidog kakabsat. Aya, nanang, makarelate kayo? Ti atidog. Abay, un atahan na garantiya nga makagatang to next year, ti baro nga pantalon mo. Iso nga na, grabe, tatupi na kakabsat. Well, kat idi ubi nga kakabsat, kaslaklag lang nga McDonald's. Nga dete tupi na kakabsat, 4 inches kakabsat, de tupi na. Isong ano, dete, badbadwan nak ni mama idi, kakabsat, hangko kaya iso na hangko kaya nga apaan Kasi, kadilin na ka, ungtan na ka, belten na ka, pili-pili ka, kastam. Kunaan na ni mama. Kat, gaput amok nga hangko kaya, jakla tagtagtaga rin. Ngam to no nakarwara kun kakabsat, at dakyan da tricyclen, baliwak to tayo tupiti pantalong kun, ipaunag kunton kakabsat. At takinan kansawan, dagdagi classmate ko ngamin, idi kakabsat, DJ tupi, di pantalong ko. You know? Tapos, pagtakinan nak ni mama. Takin. Tati kayat na mapanak kakabsat nga nakadisente. Akat awan maaramid ko, takin. Guyud-guyudan na dito. Kung kakabsat, sige lata. Kunak, okay lang, sige lang ma. Baka muak to no, dagdi eskwela. Ito no, asi di kag eskwela, rabsuda kung kakabsat, itak out ko. Ngamin, amin na classmate ko nakatak out, jak kaya tima out of place. Pero kakabsat, I'm so thankful that my mom taught me how to dress decently. Ngagkaroon ti taste ti decente. So nga dakay nga anak, no ninanang yo, kat badbaduan na kayo, kat isursuro na kayo, iti bado nga nasimpa, bado nga na disente kakabsat, kat igatangan na kayo, hangkay ko mga dete, na reklamador. No di kat agyaman ka. Di ba? No daduman kakabsat, gaputi blessings ka digito yan. Inkanta, kwarto ta ubing kat di, nagadut bado na, nagadut pantalon na, dua talo nga paris sa sapatos dan. Kala dete, awan anyaman nan kakabsat. Hanakasla ka digiti, datay ti ububing kakabsat, nga DJ badom, baysa, duwalaeng, awan pagpilyam nga adon kakabsat. So nga, an na damo. Tatawan an na digiti ubing. So kung kunano ka ni mami da ka digiti ubing, apo unay kan kaya, kinyasam man tapantalong mong kunana. At kakabsat, hindi malagip ko. Ay, baka kada kayo kakabsat. At damat tunang kut basit di grade 4 Tadeta isped na pagbasbasaan me. Di kita classmate ko,
Mapanday pa si munot ti agkalayat yan taalat kakabsat nga agkalkalang tay. Kat nakipagkalkalang taya kang kasta. Di kwan, umay di mestramin, di advisor me, haoy, kunana kada kamin. Okay, pala nga, kung teacher, diyan nakaslat ta kakabsat nga naturite estudyante. Ngam ko na, haoy, kuna di James Trami kakabsat, timapuagak na isabit di pantalong ko kakabsat na briat. Amom ti paka concern na kakabsat, haang ka dati katawaan na ti classmate ko, ti paka concern na sigurado ti panagawid ko kakabsat. Isaplit na kanyak dahil nga pantalong ko. True enough. Ay grabe pa nagungot ti mama apay. Kasi ti pakpakita na kanyak, awang kwarta nga igatang tapos kasta lang nga di mo amungan anadan. Sino kada kayo kakabsat ti anak? Nga kasta unay ti unget ni nanang na no nabatim tay payong ije eskwela. Paunay kan kakabsat. Kada tayo nga anak ko na tayo, payong lang dayta. Ngam kininanang, ay anak ko, gamang ko dayta. Di nga min. So nga, laki nga anak, nukas nga naungat itinanang, tatamaawatan yon. Sakti mismo nga mangipagpakaawat kada gayon. Ada rason na dagidjay nga kinaigat. Ito, di number 4 ang kakabsat. Anapay ti kalugong ti ina, a mother coaches. Di nga min, kakawsat. Di mo na nga, tutor tayo di nagtibalay. Sino? Oh, sino tang isuro kada tayo nga, trabaho? Oh, nanang. Sino tang isuro kada tayo di panangan? Sino tang isuro king kagagdigos? Oh, sino tang isuro kada tayo kakawsat? Dagiti amuta ita, basic. Nanang. Coach means mentor, teacher, or trainer. Our mother has trained us from our infancy. Everything we have learned from infancy has been taught by our mother. Amen. Oh, teaching us to take our first step. Wani nanang deta. Oh, gawan na nga kasa, di pa nagnam. Okay? Idikwan insur naging ka, the first word. Mommy, daddy, mommy. Baga naging ka. Our mothers has taught us moral and values in life. No lying. Detat may nga lintag, tinanang tiunong tipagdan, awa nagkuskusit. Awa nagsweet-sweetig. No bad words. Nang kanyak ti impression kakabsat, hindi may isang bigat, nagawidak, kaputa, ay malam, ayamak, napidot ko, dayjay nga dakas nga sarita, kat imbagak kan mama, tinibab na tingiwat ko. Nabati kanyak dayjay nga impression. Kat nanipot iti na-realize ko, that was a bad word. Our mother taught us respect. Ni mama iti kausat, iso nga makita yo, aming kay ditoy. Uray 38, 42, 43 lat taon nyo, tito, tita ko nagkada kayo. Kasi, kung ni mama iti, noon inaunang amsika, tidwa nga taon, manong manang. Beyond that, tito, tita. I-practice naman nga agpaiso. Dakay nga ubing. Digiti anak itata. Digiti tatang kaslang no kasarsarita da, kasla kataub da. Amang kakapsat. Laglagay po nyo, insuro na kay ni nanang yo, linipatan nyo lang. Amang kakapsat, awan nanang namang insuro deta. Kung ni nanang mo, po, ibagamti po, kuya, ate, nanay ang laging, tayong mga tatay, kat hante unay kami nakukuhan di jaya. Basta da tayo, trabaho lang tayo, engineer. Agdra-drive tayo lang ta, mapantaltalon. Ngam ni nanang ti makakuha nga sigo, very attentive ka, di kita nga detalye. Agyaman tayo ta, danana nga attentive ka, di kita nga detalye. No, kung nagtunga, Kirk, kung nagkat, kuya. Kung ano ni mga misis ko, ipalagip na nga, kuya. Tito, tita. Kasam ta? Kasla kumakin ni Edward, manutaw mo ni Edward. 27, manong taon ni Tito Danten? Manong taon yung Tito? 50? Agasam no, sarsarita ko makaspagarigan ni Edward, kini Tito Dante. Kas nalag kataab ti Jar ni Edward nagsarsarita. May ito kastoy Awan na pulos mo't deti pabulon na una Tito, husto da ko nam Tito. Sursurwan niyo na kay nga younger. Dagiti dati kapilya, urida kay dito sanctuaries. Dagitin inauna, awagan nyo Tito.
Oh, Pastor da kakabsat kalananangak dito yan, ibak ka da kayon. Tito, tita, ti awag yung kadigitoy. Amin da. Oh, lako man ni Edward. Oh, ay ni, sino to ubing dito? Ano nagaman? Akaire. Ay, Akira. Oh, Akira. Oh, amom ni Mang Joel. Yan, ni Mang Joel. Tito ko lang. Tito. Oh, di yun eh. Ni Tito Jerry. Lulo ko lang. Oh, pala kayo nagbut una yung pastor. Oh. Amen. Kasta dapat kakabsat environment dito. At daamin na ito kakabsat. Deuteronomy 32:11, as an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. My son, keep thy father's commandment, forsake not the law of thy mother. Di kita kakabsat nga detalye, lintag tinanang ti unag ti pagdangan. They taught us respect, they taught us how to pray. Panagkararag. Amen. Oh, agasam deta kakabsat, ti kunakon, han na madetalye ti tatang no kadigita nga bambanag, nanang ti makin panunot, kan makin concern digita nga detalye kakabsat. Number 5. Anap iti kalugong ni nanang. Not only a mother coaches, but a mother consecrates. A mother consecrates. Di kaya nga sound dita consecrate to officially make holy. Dedicate. Panangilasin kakabsat. Godly mother dedicate us to God. Ti godly mother, adatulag na kanapo Diyos. Hananang, kaslaki ni mama idi ko na nagat amom, ti altar ko no kasta nga parbangon, JCR, magisarsarita ak kiniapo Diyos. Tadigijay nga panangikarkararag na kakabsat. Iso ti mangiliklik kada kami. Kadagiti pakailawlaw-anan iti panagbiag. Tanoawan tinanang nga maseknan, kadagiti mangyaw-awan iti anak na, mangsansil mo kadagiti anak na, mangilawlawan ti anak na, no awan deta nga nanang nga maseknan kakabsat, nakalaklaka nga mayaw-awan ti ubing. Hello? So nga, no kasta nga detay oras, ti panagawid, usually, sinot mang padpadaan king ka, ninanang mo. So praise the Lord, tadadigiti nanang kakabsat, nga masaknan, nga hantayo maiwawa, kan maisungsong, gapo kadagiti barkada nga sana naimbag. Napadasan nyo dahitan kakabsat, nga ninanang mo, binagbagan na ka, inungungtan na ka, hamo ka kurkura kakabsat. Tadaytat kalugong ninanang, iliklik na kakadigiji, mangisungsong kan ka nga barairong kan balog nga ububing nga padam. Amen ba? Oh. Kat dayta nga kararag kakabsat, dakdakkel ti maaramidan nga blessing kan ka, ngam digiti mangisungsong kan ka. Number 6, a mother converts. A mother converts. Godly mother. Anat concern ti godly mother, nga makita na nga digiti anak na kakabsat. Kat ana, mayasidagda kuma iti apo. 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy mother, grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I'm persuaded that in thee also. I praise God, digiti anak ming, at dananang da, nga na Diyosan, at dapay lolola da, nga na Diyosan. They teach us the matters of faith. A mother considers. A mother considers. The word consider means to examine, to think, or reflect. Tinanang kakabsat, pampanunutan na kakangkanayon. Iti plastar tayo nga anak, kan kasasaad tayo. She does not forget them and waits with prayerful expectation to see the fulfillment of their prayers. Number 8, a mother cares. Can a woman forget her suckling child?
tinananghan na malipatan kakabsat, tiyag sususong anak na. Amen. Digiti unbeliever, ure agagpurat tungit na tarwar kakabsat. Unbeliever di jaya, siyempre iba ka na tayo. Mermet ko mabinggo da, under B! Kunada, sige, dadyan ni nanang na. Kaana kakabsat, pati ti ubing, paspasusun na. Sige, under B! Kung kunana dyan. Kita mairapin na lataya. Unbeliever yon. You see, a mother cares for her children. Our mother is the person who is most concerned about us. Ninanang kakabsat, iti number 1 nga makarik na kadagiti sakit tayo. Haan? Stuhan. Kada kami nga kasawa, no, dagsakit kadagiti anak may kakabsat, medyo mas relax na. Ni Mrs. mo danagan. Is it the same way with you? Hello? Makaturog kak isunahan. Yeah, that's a mother's care. Kasta kakabsat ti care ti ina. You know? Most concerned. No, sakit iti ubing. Malagip ko kakabsat na Old Testament story. You know? Nga, DJ ubing kakabsat nga naulaw. Hindi agkapgapas. Naulaw. Kaya di ko ang kakabsat nag-faint. According to some medical research, kada nga Bible scripture, passage, kunadakat na stroke. Di ko ang kunada kada tatang na. Kunada, Angel, deti anak mo, natalimu daw. Amunti ko na ni tatang na, take him to his mother. Take him to his mother. Kay pang kananang na, kunana. Kaya't nangasawan, kasla makaisa magkamang panunot, kaputag pay unay, kaputan numarigatan ti ubing, kadagsakit ti ubing, adadda nga dayjay nanang kakabsat, iti makarikna ken makaited ti husto, nga simpatya ka dayjay ubing. Our mother is our most genuine well-wisher, and she would do all she can to care for us. A mother cares. Number 9, a mother comforts. Hello? A mother comforts. Oh, kadagiti disappointment, sadness, tears. At datan ni nanang kakabsat, nga makipag-rikna kada tayo. Makisimpatya kada tayo. Now, as I close, deto'y panang reflect tayo, digiti great sacrifices nga inaramid ni nanang kada tayo. Let me just give you some important practical ways how we can honor our mother. Number 1, love her unconditionally. Ayatem isuna. Number 2, hug her affectionately. Hindi ito arakupan ni nanang tayo damdamaan. Awa nag-amen. Makaturog kay sang kakabsat. Hug her affectionately. Number 3, understand her sympathetically. Awang perpekto nga ina, adumot weaknesses na kakabsat. Isu nga dapat, awatan tayo latan, apay, tayo di na tayo ti ububing, inawawat na tayo. Han na tayo nga pinatulan, no, di kat inawawat na kakabsat, ti kinaubing tayo. Listen to her attentively. Dinggam iso na. Help her cheerfully. Listen. Tulungan ni nanang mo, hanga gapu tamaasyan katirigat na. Ngam gapo iti ayat ken panagyaman mo king kuana. Do not help your mom because you pity her. Do not pity your mom. She does not deserve that. What she deserves is our love and gratitude. Taidi da tayo iti ububing kakabsat. Grabe iti panang assist, panang tulong na kada tayo. Next, remember her gratefully. Remember her gratefully. Lagi pum isuna nga napnuan ti panagyaman. Deti kakabsat, tingnan nyo. Remember that our mothers gave us
the best years of her life. Utuban nyo man dyan na udi kakabsat. Dagiti nanang tayo, impaayda kada tayo, dagiti best years iti panagbiagda. No anat taon tinagasawa ni nanang mo, no 24 de tao, no 25. Kat, she could have enjoyed her life as a single person, nga awang asawa na, nga manangarod kat nagasawan kakabsat. Kat anan, day gidjay nga tawtawan, ana inaramid na, inted na, day gidjay nga prime years, the best of her years, she gave it to us. Tatta kakabsat, nakapsut dan. Hello? Handan nga kaya kas digidi piksada idi. Ngem ana, hantay ko mga dete kasla ti panagkita tayo kat awan serbidan, wano maipasuli dalatan kakabsat gaputa at datayon kat datayon biag tayo no. Te kunak kada ka itay, let us not make our parents feel as if they are no longer needed. Te kunakon, maybe they can no longer work like they used to be when they were strong, but their prayers matter to us. We praise God. We are what we are today because of God's grace, but secondly, because of our mothers. Choir, could you go and prepare that song again? I would like for you to sing that song. And let us reflect. And if you have your mom right here, while the choir will be singing, wherever you are, folks, habang kakanta yung ating choir, ala, ingkay man kininanang yo, kakabsat, okay? Kat itata, masapol nga, ingka ihag ni nanang mo. Kat kunam, thank you nanang. No awan nanang mon, kumita kat nanang mo dita. Oh. Hanga dete single ti mapamu arakupan nga nanang ha. Baka dakay nga babarito dete mo single ting kay arakupan nga nanang. Di kitay nanang ti church. Oh, thank you kunam. Sika tinanang ko ti church kunam. Di kitay taga dingras adot nanang yu jay dingras ni. Dakay tinanang mi iti church kunayo ha. Oo. By the way, I made a mistake. Hanga vitamin E gayam jay tay ni Macy's City. Folic acid can fish oil. Kasi hindi recommended ang vitamin E sa pregnant. Fish oil, kakabsat, it helps develop the brain. They jay ti permi nga tumtumaran na ide. Okay? Choir, you ready? Okay? Tumakder tayo kakabsat. Agkararag tayo. The choir will come and they will sing. And let's go. Thank our mothers. Kat kunam, thank you. Ti adu nga sakripisyom nga naglutluto, kan nang kitkita nga nasayaat dagiti arwaten mi, nang tartaripato kada kami, kat nagbalin kami nga kasto ita. Thank you ti panangi sikog mo, panangi pasngay mo kada kami, kat nagbanag kam nga kastoy, gapo iti ayat mo. Tagakabsat, nuhan nga gapo ti ayat ni nanang, apay ko mga agrigat ngagsakripi, apay ko mga willing ngagsakripisyo ti kasta nga karigat, no di ka po iti panangipatpatid ken ayat na ken God. Kat uray nagasawa tayo, han na nagibos iti panagayat ni nanang kada tayo. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you for mothers. Thank you, dear God, that they were willing to fulfill their hat and role as our mothers. They conceived us, they cooked our meal, made sure that we were nourished. They clothed us not only with physical clothing, but even with their love and affection. Isu apo, iti nang pabara, dagiti puso mi kan rik nami. Narik nami apo Diyos, iti ayat, kat thank you. Kat ita, agtoy apo, yibkas mit panagyaman, kadagiti nanang mi. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen.